Makanya pahan neguru tak engkamui pasumpayang ngimaja sifat nami wasibawa daripada tomalampu na sumpayang. Cocok ni? Engkamui pasumpayang ngimaja sifat nami wasibawa daripada tomalampu na sumpayang. Ya ko pasumpaya tu maja sifat na nasi tema kesumpayan na nasalay itu jama masalah. Tapi ya ko tomalong puna sangali nagetena sangali na masipak malaikat kido nabi tapi dia na sumpaya masalah itu. Jadi kare guru tayanang katuk jage wi palihari sumpaya na iteri cappa amatingan na de gagan na puada pak beri jama ko meloi mati. Dek gagan na fuada yana melo lepu pas sumpajangi jagai palihari sumpajana dek na gagan na fuada sengadina nomoro siding ipu kengkang akeleng makanja paringeratna apa mangai yana angkato mati na marica batu matanna de nang kanalenya paringeranna yaitu rata-rata pas sumpajangi pak rata-rata pak bereja mak yana melo mati musti mak denna ui matanna. Yana tu nak ada guru talima tanrah yana angkari tujuh na tahu yana mati nak kamu ye lima tanda to salama itu ye ko salama itu we pawala na suruga to matamala bi yang ki hadi agayro nomor sidi yana angkato mati na marica batu matan na to salama itu dena kanalesi paringaran na mati yana angkato mati na makaca-kaca matanna yana angkato mati menyempatkan menitiskan air matanya to salama itu. Yang kedua yana angkato mati na maraki timunna na tiapa jam masikri na laba. Jadi yana angkato mati na maraki itu timunna kami matos sikri na paki ketika hidup. Makanya yana monro kitu datuda cinampan atau maring kalingan atau masikri itu ang kami mengamalang sikir tabawa mati itu amalan sikir tak. Jadi kadang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat sadaqallahul azim. Sininna Tomato malabi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur kima pujitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafungan la taala. Nasabailalan na yuwatiwi kaki muteme yumpo na Muharram sisa bupada tu 47 Hijriah. Digaga akata nasaba Asia maasi sumpungata nasaba iwarengi awatangang adisi ngawatu na kesempatan atau fakada hadire nasaba Asia maasi sumpung ipasia ma inasaba anu macawi ipasi sumpung inasaba anu mabelah maka mesti malebangi pani nasaba siddi pakaswiya kamina batuan nama raja di sisi nafungan Allah Ta'ala. Maka mamagi-magi nasaba asyad de pungatilan na iwaniwi natakoyak ka ay dua wali limat tace ngaribit taray nama dararari nasaba paduangang namanca jiwi patampak barak kana pamasih maka di gaga iwala kengi ritujun na idi atau matapat na fungal na ta'ala sangadin na pawala suruga pamasih na mipuwangi yakatay nasaba si mata-mata. Salawat na niya papasalama masa ifongolo lori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi iya si matajallo kang asalamakang akatuo nga wanwalino akatuo nga wanwa akhira sehingga nato padang kamanamua nato pada makali jari salang kabitarai dari yatu puri awal gading itu daki yese napi pangulawang maka dadi gagayak kata itu ide gagaya si mata-mata itu rilibot na yawan walinoy sangadin na dua pasalang agayero rioranon na fungan lata laki tujun na ibadah pagkaswiyan na saba at tinulukan naman nanungang yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinin na tumatamalabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek nairasan natin rin na sading kakimot tamimili mumpo na Muharram. Sisa pada 47 Hijriah salah satu bulan yang dimuliakan dan diagunkan Allah. Makanya ya ulam Muharrangi dijuluki minha arba'atun hurum 4 bulan yang haram. Magini yak kadai 4 bulan yang haram nasabak pungalatala langsung pakala biyatu ulangi. Makanya dalam nakurangi inarampi pung Allah Subhanahu wa taala. Maka da inna iddatash syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majepu pungalatala pancaji wi 12 ulang ilalan natas sitaung 360 nasona minha arba'atun hurum di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Tegay ro apa ulam malabi mak tumas telu matarate si di masarang makanya yero matarate sulkay da sulhijjah muharram yero masarangi kitujun na ular raja makanya ya sitongan na ya ulang muharrangi ulang malabi yang kedua mancaji ulang kasalamatan asalamakan apa mega toto pahangi maka daya kotami tu ulang muharrang ulang nakasa Pak katoto maka daya konarate sejuma umpo nasi di Muharram maka itu as-sejuma salama siton nakasa padahal yaitu sitongan na ulam Muharram bulan yang mulia magit na sabab pungalatala pakalabi pada mata yaitu biasa kato makada capu araba yaitu capu araba dena yamana capu araba makasola yapi di pahata sinin na capu araba makasola mana yana tu narampe guru tak dalam kitab kan sunnajah wa syurur guru tak Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quds maka da angkami mayitu di aso natyangi andi guru tak pahig may mapikaw upanah ye konaratai aso arabat capak na ulas saparang ayana tu nakada guru tak panditi ajak mapalawa ajak mapikaw magin na sabak capak na abalami tu boleh na magay ia konarate aso arabat capak na ulas saparang ia na tu watu teluratu 21 rupan na abala na ponono tu pungala ta'ala makanya maka de guru tapa hikmai si boleh na sumpaja sunnah mutlak ko pataraka ba'da loro miloda patola abala serikuam de na kanaki abala ilala na sitaw ni jadi yari di biasa na kadaya na capwa raba aja mulai de na yaman na capwa raba makasolang cuma ang kami masih di asok ke capak na ulas saparang yana tu nakada guru tayo konarate aso araba capak na ulas saparang ajak mapikaw apa okpi tu mondo na ponono pungan la ta'ala 320 rupan na bala makanya dianjurkan sholat sunnah mutlak patarrakang ia kupura ki masuk pajan loro napaki milodop patula abala sinin na tumatamala biyang ki hadith ya tosi ya ulang muharrangi ulang asalamakan magi na to makada ulang asalamaka paokon ni watu yakamana sinin na susana awatangan na suro na pungalatala pangulot na Nabi Nuh sandari kapala na setelah terjadi tsunami besar 40 sona 40 wanita Allah selamatkan hambanya di bulan Muharram pangulot ta Nabi Ibrahimah itepangiri api malumpa-lumpai di tengah ko barang api justru dia kedinginan dan menggigil makin sebab pungalatala pasalamaatan na di ulam Muharram
Pangulutan Nabi Yunus syammak ko balewi ilalawatan na balewi 40 hari 40 malam, maka Allah keluarkan di perut ikan itu napasalama pungalatala atakna. Pangulutan Nabi Ayub malasay kurang lebih 20 talasan na nabawa masolak juku na kecuali lillah na atin na maringar dari pungalat ta'ala, maka Allah angkat sakit penyakit yang diderita Nabi Ayub itu ketika 10 Muharram. Jadi yang itu ya ulang Muharram ulang assalama ko tomo-tomo lebih yang kihadik na yato na mancaji wi amulangan na alika depuran na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anna ratuna 22 Masehi iro watue mapamure Nabi ta hijrah salewi wanu ancajingan na rini Madinah. Aga pasabaran na sebab pangbaikotang yang dilakukan orang kafir terhadap orang Islam, nasabari amurina Nabi ta italai Abu Talib mamimi dukuna na malasah nasabak lasanna lisuri pamasina hungalataan 30 mati na murina mati baini na pangulut ta Siti Khadijatul Kubrah. Jadi sitong mati na pak dimundingan na Nabi ta maka kunoro watuai malik dapuran Nabi ta. Ya sengi malaikat depurang hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iana tu biasa makadaga pasabaran na Nabi tak na malaikat depurang nomor sidi. Ia metoro ku tamakai makocak mitiro watui. Makanya terjadi pembaikotan baka panindasar itu juga selangi apa megai kapirik na ia selangi watiro. Yang kedua, ang kami maparenta pulih ko pungalatan la suroy na binam tinggalkan kota Mekah ke Madinah. Yang ketiga, ang kami matopa rencanaan na kapere masurumpuni Nabi tariwat tuan ni. Makanya yutu so 10 si di Boroni Maluk pemawasan na mara jempuri Nabi tak di waktu malam. Makanya yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya di saat itu pangulut tak Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Apa Makkah di Madinah tomo-tomo lebih yang ki hadir ya komiliri talalangange 320 kilometer jarak antara Makkah dengan Madinah. Ia kota malalang 8 sampai 12 hari perjalanan. Na ya kuiritai sahabat samanga hijrah bersama dengan Nabi ya kuiritai yaitu nama kaulang asoi. Jokeri palawangan na padang pasirre. Makadai yang digurutta irite pengorbanan na sahabat hijrah bersama Nabi manasa nasalai wanua ancajiganna nasalai waramparan nasalai wijama-jaman nasalai toripojin nendo anak na wijana tapi samanga hijrahnya bersama Nabi magai apa angkami tiro tepat na matugengkeng ilalan nati ya tomo-tomo lebih yang hadir apa ya kong kaji tu ya tepat na mo maga susana kita taji malu mo ipikaw namo magar innawatan nagagay kong katap nama bola riwatak kaliwi nama lumo ijama itu sinin na anu itu motomalabi yang kihati apa matugang kami itu iro tapay apa yesenge itu tappa amantu billahi wa amantu bi rasul kayakina lo ripungan la ta'ala nasabatan rasumpa na atil lo ripuan na yesenge itu ata sompe pungan la ta'ala tujud na itala ipakaswiyang na yasenge masumpa ijame yan nasurang ipuwangi ininiri ditujun na yinapisang kagage apa itu tapa italu pa iya pa nakalipu tapa na tawa iya ko talu to na kuwata kalina makanya kada yan riguru tak tapa musti na lepa kapalinlah na to kangi atin na jami ditujun na itala ipangkaw kang apa iya ko na lepa kangi lila po jurita mituasan na ia kona toka ngiati lari sikri tapakuru asanna ia kona jame pangkau kan lau parintai asanna jadi kadai guru ta ia penata menasuku tepak na atamala bina fungan la ta'ala na lepa kangilillah na toka ngiati na jame rituju na itala ipangkau keng apa sile yang itu tepa si bama patong apa budi na pada ia ko tepa anu deni teimatan itu ngengi yasengi tepa. Jadi anu dena pita na sebab pakai terlahirat tapi yakin maka da engka kita mampu merasakannya itu ya senge tepat. Tapi ya senge mapatung anu nai tamata nai panas saya senge mapatungan.
Makanya nasabat tepat na sahabat dengan semangat hijrahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek gaga mawata dek nama rajin nama susah mari apa engkau itu tepat mak boleh lelana tinna toma-toma lebih yang ki hadir. Wattunna ilalu Nabi toko KPRE, makanya Nabi bersembunyi bersama dengan Abu Bakar okoi guwasur. Ia naro nama silang Abu Bakar kadai suruh nala talau pandak KPRE tami lala gowe nama ati kikui lala gowe. Apa ni tayiro KPRE tiapa jamalu lisio lo na gowe. Tapi kare Nabi Abu Bakar tanna ko sibaki pungala taala. Maka koniro waktu istirahat na Nabi ta matin reketo na popan na Abu Bakar ia mana napasa di miti meniwai matan na Abu Bakar tapai pilih na Nabi tak napasa di Nabi tak aga pasabaran na maka dari sejarah angka kalajang kimak dape melo to Nabi tak dihalau Abu Bakar karena Abu Bakar khawatir dengan Nabi Abu Bakar nasanga kamakira kadai guru tak ia koto mak bicara hikmah dek gaga olok-olok barani menjangkiti apalagi melukai Nabi. Dek gaga makhluk yang ada di dunia ingin menjangkiti Nabi apalagi melukainya. Maka dami guru tak hikmah nasabak saking rindu dan cintanya kepada Rasulullah ingin memandang langsung rupanya Nabi dihalau ku Abu Bakar na toa. Olok-olok lagi saking cintanya rindunya kepada Rasulullah dek nang kanai te Nabi tak tapi pas di hadapan Nabi elok memandang wajahnya Nabi melok mite rupanya Nabi tak tapi datang Abu Bakar menghalaunya Abu Bakar na tomo-tomo lebih yang ki hati mari saking cintanya yang namanya bitatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakang ilalanna kita al-mukasyafatul qulub al-imamu Iman Tagasali iya ro pangulutan Nabi Daud matangangi mak baca kitab sabur tako angka ulat celak mapuloi-puloi yuluna pangulutan Nabi Daud matto atinna pangulutan Nabi Daud maka dahaga jakata na pungalata la pancajula nomor sidi dega gamor di sekadali itu ikut na lotege mundu ulun yang kedua lele mandri tandangan na tanah pungalata la takomat tayrulla maka daya Nabi Allah memang saya makhluk yang hina diciptakan oleh Allah tapi mapamuli mumpak na pajarangin letuk mutamana magharibi senantiasa bersikir mengingat mensucikan Allah olok-olok binatang yang senantiasa bersikir ketika diciptakan oleh Allah maka aga sikrina ulai ketika diciptakan mapamuli mumpak na pajarangin letuk mutamana magharibi dek gagan na puada sangadina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tama si magharibi mumpak na pajarangi iya olok-olok makhluk yang hina diciptakan oleh Allah masalawak karina bitta italai Muhammad mapamuli maghribi letuk mumpat na pajarangi aga salawat na ulae Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam makanya ia na napake mapamula tomotot teriolo jadi itu tomotot teriolo Pak Bu ya namelo non nogalu non nodar namelo mapamula jama-jabang musting kita lai mapamula ya natu biasa na mapamula tomato tayo kumelo inonno ya makai apa ye metodo tomato tariolo Pak Bu matanri pahan na tapi mododo sikolana ya kumatanri pahang itawe mega pangkau kemakurang ate apa yaitu agami komi pangkau kengi tania ko warekadah ya po anak mundi ye matanri pak diseng na mapurapahang megangi curita ya koma curita na saman na kawa batu salo tapi ini separate dah ya na tu biasa makadah cocok moga dito kaje na sada na justru ya na tu napak gurangi guru tapan rita makadah ya komelo ko mapamula tanan na na kaca olok kolo tanang mo menjing asele na nama barakat nama nanunga ya na mo bake jadi makanya itu tomata tarilo ni gaga racu de gaga pupu mawasamoy tandangan na magay barakat na sabab pak dongat de gaga warani makacat na makasulang kenapa Allah sendiri yang menjaga tomata malap yang ki hadir ya natuna kana guru tabacai
ya na melo konon nogalo mapamulatan na me konon nodara mapamulatan na melo ko jame si dia jama-jamang na sabab pamulanga bate sikri tepat tu tamate na ulat na sibe salawa. Ina tu nak ada guru tabatai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa sahbihi wa sallallahu alaihi salatu wassalam. Taplak ni Dek pak marak jitu aja ki pak koli pak maka jitu na saya kota matuh magai namo maga bati biar pak masina tuah namo magai pasat tatai lepat ci nampak sini na tomo-tomo lebih yang hati pingkaya sa YouTube nanti kita dengarkan di salah satu YouTuber sini na tomo-tomo lebih yang hadir jadi itu ya nabi tak pamasi memetuk magi na pamasi saking cintanya kepada umatnya ketika yaumil qiyamah hari kebangkitan manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu baginda Rasulullah kuyulono panguluta Jibril macan raka rupanna nabi tamacalla pakita matan nade nagaga warikada nafuada ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril dek gaga sawa-sawa dibangkitkan kecuali Rasulullah tapi nabi tak ketika dibangkitkan dek nakana sappa iritori pojinda dek na kana sapa nenina dek na kana sapa ibainina dek na kana sapa wijanna puna manituna tapi yang dicari nabi ketika dibangkitkan oleh Allah di hadapan Jibril macan raka rupanna macan lapak kita matanna dek gaga nafuada kecuali aina ummati ya Jibril lo tiga manangi umatku Jibril. Saking sayangnya nabi kepada umatnya toma-toma lebih yang kihadir men regala-gana cakoro lillahi melok na lisuri pamasena kung alatala tak geten nyawana mapamulik ko pala kajinan lanturi tigarona makadayan regurutta iya ko pole ni omba si tapo-tapo marutu buluna arapah namati dawa ipolo kala mende gala gana cakoro ililay proses dicabutnya nyawa sampai ketika ditanggorokan aga nahuana nabi tak de gaga sengadinna ummati ummakku makai saking cintanya Rasulullah ditujun na umat na tomo-tomo lebih yang ki hadir jadi memang toto nabi tomo-tomo lebih yang ki hadir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pamasimeteri sini nalang tania maka do ke bawang umat na tapi pamasimeteri sini nalange pamasi pole kolo pamasi pole kuaju-kajue lebih pamasina daripada na rupa tau tekenya semaka da pamasi pole kolo ia kotomelo tu mak gere disunatkan dengan menggunakan pisau yang tajam itu sunnah. Jadi yang kata mak gire na pisau kunrak na pakai mak gire na mako bati na gi alon na ulok na tiya lito na masisa itu tidak dibolehkan dan itu dilarang. Apa ia kata mak bicara gire sang maka to jika masalah hadapi termasuk ang kata ko masarai mapak boti mahake kasiratu manu melu igire ni taruh ko si dia sipu pasilonjok na mate maka dari pahan na guru ta Imam Mali wat di jaji mati masasi itu olok namati pak milomo si toka na si tendra na mati maka itu hukumnya haram de nawa diantri iko pahan na guru ta Imam Mali napa itu Imam Mali manini apa ini jete timeme je Mali maripan ada nah seratu manu ne pura gere tarik ki karunge na silonjo na yakai bawal ko makun raye kada guru taha ajak miti ti capa amatingan nah ajak kama mati masesenade na mati gere maka itu hukumnya hara ya ko pahan na guru ta Imam Malik tapi ya ko pahan na guru ta Imam Tasfi maka dah ya ko membaca me bismillah na mugere na miti sope jo olina malara jukuna tapasi darana halal ani itu manre ko pahan na guru ta Imam Tasfi baka termasuk ya koto mak gire sapu ya pelagi ripungan na ya komate kade guruta melomo pimatok kana na de mula gai ripungan na masese maka itu hukumnya mate gire sanna to mate kade guruta mate masese de na mate gire tapi ya ko pahan na guruta Imam Tasfi maka da melomo ripum melo si tendra ya ko purame mo baca bismillah mo gire na sope juko na muiti malara na tapas si darana halal ani ya ko mate moy
Apa mega mimatoji itu permasalahan termasuk ya ko magere iti to we ko pure na gere lari iti kagak biasa to makoro pure magere iti lari iti kade guru tayarang kato na magere iti na lari iti ay suripi nga maguro ang kami to din alito makanya ya ko to magere din na sembarang ang katalumelo ilit to din gere bawang makanya pertama putuskan larinya makanannya tenggorokan. Yang kedua, ratai lalanan na pasakna na pamurata na di kanan na di kiri. Na panaya ko to magiri tari marito yawana ulun na yesi nalonak baraka de na masisa na mati yato tomatomalapi yang kihadir. Tapi kato biasa to makara ustas na magampang miya ko de nalari ya kuiti gire ada kupik ko carana iko pure gire na rekko ulun na de nalari yato. Ada kutanya na mati gire sana yato mati rekko uli sana maka itu hukumnya haram. Pak megatoji itu macule-cule ya padahal itu tidak boleh. Pak yanang kato nama gere iti pure na gere napi na rekko ulun na namate kade guru tanah tenia capak gere na nasabare namate capak rekko ulun na namate dan itu haram. Kama kilo ya ko pikir na bahas tahu itu mata-mata yang ki hadi. Tapi ya ko syariah nak kada guru ta ya ko mau baca main bismillah. Natak kumugiri na mati maka itu hukumnya halal di na masalah to mata-mata yang ki hadi. Jadi Nabi tentu pamasi pole kolo pamasi ripada na rupa tahu angka to kasia si congpa campi pakaian nadik nang kanaman rimadek kamaliwasan na marupu loyo lo na bola na nabita maka to kato suruh na la taala de nang kawan rimaliwasan nga madek kak malupu ka angka gawat di moto anangan ka na yan nabi tawat tuiro to mata-mata yang ki hadi de to kasi gagang make sidap yan rin inungan na. Tapi Nabi tak yana angke to boleh na musti pekko cara na natuari to boleh na nalli bainina na podangi maka dan katuju baku denang kaupakai pemberian dari sahabat alengi itu kasiasin apa kena compat campi dia pakai na maka kalau bene na malengi ro jubana Nabi tak na takonale jubana Nabi tak ya kapiriwe to kasiasie na bawe ko tangan apa sa akan ngorang na balu jubana Nabi tak maka dan kajubana suruh na pungalatala elo ka balui pada tu dinar ya senge pada tu dinar kurang lebih arwara tu na juta takko angka manahatos sogi may gawaramparan na mahito-hito dar karomana tapi sayang 1,000 saya di nakilang matanda na podangi atan na pembantu na makadang kagare wajun na jubana nabi tamelo ibalo ko tangana labangan na pasay loko mita ya ko angkay aliwi arwara tuna dinar ya ko jubana mo nabita na takonal li jubana nabita na pa jemma riolo na matabutan na nabati salawat na nabi Adam barakka salawat nabi Adam makita silolo na tubuti tumatamalabi yang kihadir magi barakka salawat jubana nabi tumatamalabi yang kihadir jadi nabi jubana nabi tanatalu to napanyamanyamang itu kasiyasiye sogi silolo na apa nabalu arwara tu na dinar baju na nabi ta nasabasakin riona yenang itu to mege waramparan na tapi de nakilang matanda takilat na matanna dia merdekakan hamba sahayanya yang ketiga makilang matanna nasabah salawat tomo-tomalab yang ki hadir yana tunak kada guruta al-imamu al-hattab ar-ru'aini al-maliki yakum matangang itik bang natakko irati asana nabita maka ali 2 wali induk 5 tak pasidupi kanukundah baca salawat na nabi Adam magini yakade salawat na Nabi Adam apa Nabi Adam pamula baca salawat apa guru Allah supole ko kung Allah Ta'ala ye ko tomak bicara lahirang yolo jaji Nabi Adam na ya Nabi ta tapi iya ko hakikat na bicara tawe yolo jaji Nabi ta na iya pangulutan Nabi Adam watun na ifancaji Nabi Adam apa sulapa na mancaji rupa makanya liset na di rupa tawi apa tanah wai api angin jadi oli na juku poli ko tandai urak buku-buku poli ko wai na pesat tanyawa tak poli ko angin na pesut tak darah tak poli ko api makanya ya ko mati witawi nonno to pasuru na pasuru to mati na nalingi telu tanapak bau yan na tu biasa na baca
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah dan pasti kembali ke tanah. Makanya uli na juku poli ko tanah. Urap buku-buku poli ko wae, na pesat tanyawa tak poli ko anginge, na pesut tak dara tak poli ko apiye. Silura i apa ipasla na manca rupa suku anja jingan na Nabi Adam na tonangi nur na Muhammad. Kedua lece nur na Muhammad riwatakali na Nabi Adam na patap ko kanukindo liman na. Maka ina ro makai lada mudani ko nabita. Jadi ina tu nakada guru tapa hikmah ye kolahiran na curita tawe yole jaji Nabi Adam na ya Nabi ta apa ye Nabi pamulang. Tapi ye ko hakikat na curita tawe yole jaji Nabi ta na ya pengulutan Nabi Adam. Tega buktinna na sabab suku anca jinganna na tonangi nur na Muhammad. Kedua lece nur na Muhammad riwatak kalena na patapa ko kanuku indoli manna yana tu nasabari na mudani ko nabita. Maka dari Allah Ta'ala Adam, ketika engkau rindu dengan kekasihku, ketika engkau rindu dengan Muhammad, maka ali dua wali indok limamu pasidupi kanukunna baca ye salawae purana na baca salawae Nabi Adam na takuniti rupana Nabi tarikanuku indok limanna. Yana tu nakada guruta yana angkato na matangangi bang narate sana Nabi tapak bangi na lepangi cinang po nale dua wali indok limanna na pasidupi kanukunna na pakdapi ko yawana ingat na baca salawat na Nabi Adam na saula itumpun na matanna purade na kanila sakpa di mata na mati. Teka yero salawat na Nabi Adam ibacay marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Sinin na tumaw-tamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Maka momentum takum baru Islam maka yero ye melu ipukang kadega gasangadin na pakasingi ibadata. Jagawi kualitas na ibadah. Peke cara na ijagawi kualitas na ibadata ta jagawi ta pelihara sumpah ta itu penting. Magai dek nagaga amala pamulangi perse ye otomatis ke sumpah ye ko masalah ye sumpah jangi musti masalah mana yaitu ibadah lagi. Namo maga kasinna puasa ta ye kore to masumpah jam masalah. Namo maga kasinna pasidek ye kore to masumpah jam masalah. Namo maga kanja na haji tak mabrur ketika kembali ke kampung tapi ada to masumpah jam masalah. Magai apa sinin na inti na ibadah hukum itu syahadat hakikat na syahadat na sebab sumpah jang pangkaukan na sumpah jang na sebab syahadat to mata lebih yang ki hadir. Makanya dua dek nawat di masarang syahadat makmul riwayat kali tak najamin na sebab pangkau ke sumpah jang to mata lebih yang ki hadir. Yana tu biasa makada ken beje mon romara di sumpah jang. Yaitu ya sumpah jang na 5 minit na selesai. Na tanya to ko baca-baca na maraj tanya to ko pangkau kana. Iya ko parame takak brek na bere selesai itu sumpah jata. Tanya to makada ke pangkau kana tatun na ruku na sujud na tudanna ken re marajing o koi atinulu kana mandandungan na. Wa di jaji ijami magharibi de sine jame sai. Ijami loro tak de sine jama sra iya manama pasijama o ke sumpah ja subuh. Kada guru tadi aja na pasijama sanna yaitu mak pasijammu mi. Makanya pahan na guru tak engkamui pas sumpah yang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampuri na sumpah yang. Cocok ini? Engkamui pas sumpah yang imaja sifat nami wasibawa daripada tomalampuri na sumpah yang. Ia ko pasumpaja tu maja sifat na nasi tema kesumpajan na nasalah itu jama masalah. Tapi ia ko tamalung puna sangali nagetana sangali na masifat malaikat kido nabi tapi dia na sumpajan masalah itu. Jadi kare guru tayanang katuk jagawi palihari sumpajan na iteri cappa amatingan na de gagan na puada pak beri jamak komeloi mati. Dek gagan na fuada yana melo lepu pas sumpajangi jagawi palihari sumpajana dek na gagan na fuada sangarina nomoro siding ipu kengkang akeleng makanja paringeratna apa magai yana angkato mati na marica batu matanna de nang kanalenya paringeranna yaitu rata-rata pas sumpajangi pak
rata-rata pak bereja mak ya namiloi mati musti mak dan nak matanna ya na tunak ada guru talima tanrah ya na angkari tujuh na tahu na mati na kamu ya lima tanda to salama itu ya ko salama itu pawala na suruga to matamala bi yang ki hadi agayro nomor sidi ya na angka to mati na marica batu matanna to salama itu de na kanalasi paringaran na mati ya na angka to mati na makaca-kaca matanna ya na angka to mati menyempatkan menitiskan air matanya to salama itu yang kedua ya na angka to mati na maraki timunna na tiapa jam masikri na laba jadi ya na angka to mati na maraki itu timunna kami matos sikri na paki ketika hidup makanya ya na monro kitu datuda cinampan atau maring kalingan atau masikri itu angka memang amalan sikir tabawa mati itu amalan sikir tak jadi kare guru ta ya na maraki timunna ti itu na mati na sengalina na padaka bahkan na sabasikri atau kang atin na lisuri pamasina pungalata yan ang katomati na mapusa irin na linrona na ang katomati minri mawala watakali na terakhir makita loyasi matabulon na malampujaru pakitan na apa sinin na atau matapok ketika dicabut nyawanya o kumanang yulo na rupan na masu nyawa na tomatomala biyang kihadit jadi kare guru tak ya ang kamu pas sumpah aja pak birejama senantiasa pelihara sumpah jana italali ricap pak amat ingat nak dek gagan na fuada kecuali kalimat la ilaha illallah apa ia na intinya sini na ibadah hakikat na syahadat apa ia nang kata nama sumpah jana dek na syahadat mutlak batal yaitu sumpah jana ya nang kato masumpah jana dek na syahada kade guru tak namo maga suku na jene na makanja tarate na sumpah jana tapi dek na syahada ilalan na tahiyya na mutlak batal itu sumpah jana makanya itu sumpah yang lima tatungin na sabat takak berik pakasingi baca na Fatihah tak syahada salawa ilalan na tahiyya itu tu na sabab bere sallang ya naro intin na sumpah jangi intin na ibadah o kometeri tujuh na syahada itu matamala bi yang ki hadi bahkan ada kisah nyata kejadian tomatomala bi yang ki hadir angka tomatoa arwah pulau nadi matong muruna si puek watakali na kana staro jarak antara masjid dengan rumahnya kurang lebih 200 meter ya kojok kanilo masigi na siren rengi aja kapena iris sama kadalena joka pak mak bate garis si batina joka rewa lo bola na makadena nambo aja na toko boleh lo aja na toko masigi lo masumpajang pertama matuan yang kedua nak kena usul aja kama male toki na lepuki oto motor na mancaji persoalan tapi makanya lo poto motor na sapar bawa na o matuah musake ku masigi mu pasisum pula tu ko boleh yenor upake makatan ni lo masigi mak berejama sama nade nama tenang hatiku de namanya mau papina diku ya kotanya ka okko masigi mak berejama ternyata ketika di ujung kematiannya maka bari bolanos tak apa kemarin kebetulan saya yang tak siang malam ketiganya semenjak kak maringeram manca jitau dek nagaga tau kanjak na wita melonan lepu mendek nagala gana kepi watana na matadda katalu na ulangi kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah na yatunan na lisuri pamasina fungala ta'ala maka Nabi tak man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah ya nang katori cappa amatingan na puade syahadat Allah dahalal jannah jaminat tamas surugah sinin na tomatamala bi yang ki hadir maka mamagi-magi momentum takum baru Islam kita tingkatkan kualitas ibadah kita ipananungang isumpah jangi terutama bere jamaah na sebab pakkasuyang mak dararari mangoro ribung Allah Ta'ala pakkasuyang atinulukan na mananungang maka de gaga capat na sangarinna pawala suruga pamasina mihuwangi maka age lolongang de gaga sangarinna sayyidung fi dunya wa sayyidung fil akhirah bahagia di dunia selamat di dunia lebih bahagia assalamualaikum rilina syawalina fungallahu subhanahu wa ta'ala akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.